E au no te mata iahi oi te mo āwai te raurau tō na mau u. Nā te pāhohono au tina nei ei haapāpu mai, e wāhi no te mā e te ora. Tā te matarai o re rei whaari, o ia te mo whiwhiat o tā te i mo toa e whareri nei, nā rotoa nei te whiwi o te mo pehu urina, tā piriat o mai i te taramea. I man o ai te pū, Foundation Science4reefs, e rawe i te hō'ē tua tāpapara no te pāruru, i te i mo toa teita ero, i te i mhana. Les récifs maintenant sont touchés par les vagues de chaleur. Te whiwhi nei te motoa, nār toa nei te ahura au te mitite i te hie te are amateiti pititau tini iwa, e te iatu amateiti, te matea te ara au te toa te iwa atupui te man ope ai rutoi te nuna, tāpiri atu o mai te taramea e we te atua mo remu, i te imhana ai te ipapu mai te mea poean e hō'ē aua, e roa af ahau te whauraiana. No te e mautua tāpapara a ua tāpiri atu o mai o Flora Arts nea. Ei tō wahine tei tui tōnar oira tui te parau o te tuaroin ei te miti, te haapāpu nei o iei wat e roroa te i mautoa. Ai tātu e rāw ea te ei te vea i rutui te nun a. Ia tia mai rātou ei ahanua no te pārurura'a ai te e fōwha a moana no te u ira no ananhei. C'est pour les générations futures. Te rehauni mātu no te ieu inu ananhei. Ia hupuan e rātou i timiti, ai te hō'ē noa e peheurina, ia vei mānoa. Ta mātou ia taut ora, ia ua te ie mo tamari, e ia ite atu a rātou i te fōwh au te moana, e ia tāmau noa te i hapir a atau e atau. I te ie pō i te hotera intercontinental te ie pū a pitihia i te Criobe. No morea e ruruai no te tua tāpapara i te maurawe atu o e au i arawe no te ie mumhana. E harehi atu nei.